Ja sam upio svoje. Slušaj sad ovo, to na poslu. Znači, toliko sam imao posla da sam sastavljao plan za YouTube. Poređenje severa i juga u našem stilu. Znači, ovo je kafa sa severa. Taste test. Od 1 do 5. Jaka trojka. Četvorka na staklenu nogu. Neću da ti dajem ovu trojku, sljedeći čas spremi se da ti dam četvorku. Može tako. Staklenu nogu. Jedno pitanje za tebe. Ko je onaj čovjek gore? Ako ne znaš, idi, beži, skloni se odavde. Idemo na južnu stranu Mitrovice, gdje ostali mediji ne smeju. Idemo do našeg kneza da nam da snagu i volju i muda za ovo putovanje bez povratka. Zgrada broj 32. To ti je 32. Ajde se nađem kod 32. Leo, kakav dobar saobraćaj. Znači ovdje, sve što ti padne na pamet uveče pred spavanje ili ujutru kad se probudiš ili u toku dana, sve to možeš da kupiš ovdje. U stvari, gledalci ne znaju, ali ovo je kao neki no man's land, brat. Neutralna teritorija, brat. Znači ovdje svi mogu da šetaju slobodno, bez prepreka ikakvih. Nema... Policija tu čisto čisto da proveravaju jel sve ide kako treba. Kad sve legalno se prodaje. Da li je sve ostalo legalno? Da. Slučajno nešto nije legalno. Ovo je alternativni most. Onaj drugi most je... Glavni, main. Da li? A ovdje... Ne može da se koristi za saobraćaj. Ne, ono je pešački most, znaš. Tutinci, subscribe odmah. I ovaj most koji spaja, bukvalno. Spaja dve nacije, dve kulture, dva naroda, dva sveta. Meni je pertla sjebana, sačekaj. Ovdje možeš i krparu da uzmeš jednu. I imaju u stoku nekog čoveka, znaš kao, za 400 evra. Dođe u stek. Da, u stek. Da, zalepljen čovjek, kao gratis, dva čoveka. Ovamo, trebali smo ovamo. Hoćemo specijalan video za ovo. Ovo treba video posebni, imaš prljaviti lens, tebra. Nema veze, lijepo si. Dobro. Idemo na jug, sad ćete da vidite jug. Kako stvarno izgleda jug. Tako je. Kako stvarno možeš da ideš na jug i da te briga. I zamisli da nam se desi nešto, bum, tebra, kako u stvari možeš da odeš na jug, da popiješ kafu, da izbleješ. Ako si najnormalniji, ako nisi normalan ili trguješ bubrezima, onda ne možeš da ideš tamo, jebi ga. Guč zaboravio masku, čekamo da je kupi, da nas ne bi hapsili ovamo. Neće da nas uhapse, bate. Jedna šansa 35 € da im dam spolni organ. Početak mosta, Zaju. Evo, IBCM, to vam je college, kao neki college, ali ne znam To završite i... To završite i ništa nikad ne radite. Da. Ne, naćete posao, ali ne na ovom kontinentu. Evo, to je ta famozna reka. Ibar. I čiste je mnogo, znači odavde možeš da piješ vodu, da ti se ništa ne desi. Dragani moji. Dragani moji i dragane moje. Gledajte sad, sa naše desne strane vidjet ćete shopping mall Mira. Ne zove se Mira, nego u smislu Mira kao mir. Kao mir, kao peace. Peace. Ovdje dolaze svi. Bogati, siromašni, Srbi, Albanci, Bošnjaci, Cigani, Romi, Turci, Goranci, svi. I niko nikog ne dira.
svi kupuju Mnogo je jeftino. i jeftino, da. Jeftino je katastrofično. A dobre stvari, ono. Jel? Pa sad za našu klasu okej je, šta znam. Tako da u nekom od sljedećih videa vidjet ćemo se iznutra. Još jedna bitna atrakcija našeg grada. Da, ajde. Znači, ko je bio u Singapur zna onu lavlju fontanu. Evo, mi imamo isto našu. U mirnom smo kvartu, nadomak ovog Nadomak Rio de Janeiro. u favelama. Iako neke kuće izgledaju bolje nego, ne znam, na Dedinju. Ko hoće da se kocka, nek mi da pare i izgubit će. Neko ima 18 godina. A da, 18 godina i više. Mitrovica Rock School residence. The work time is Nema. not visible, unfortunately. Ovdje je dobro da dođeš i da sviraš, da naučiš nešto. A imamo na severu grada. Ovako nešto isto i mnogo dobro priče. Možeš da sviraš klavir. Tamo nalaziš sigurno prijatelji. Možeš da, ono, ne znam, da dođeš iz Bugarske, možeš da dođeš tamo ima da naučiš srpski, na primjer. Znaš zašto? Rock and roll, bre, a ne one gluposti što vi slušate. Zamisli to, ko komentariše dole Jala ili nešto tako. Znači, ban dobija, znači, ban na Fortniteu, ban na LoLu i ban na YouTubeu ima. Od mene, da ga častim. Ovo mi ljudi luks, nije ovo KFC, inače trash hrana KFC. Da, ovde nekad isto bila biblioteka. biblioteka. Ne znam da li i dalje. Pekara kod Jadrana. Kod Jadrana, da, to je najpoznatija pekara. Ovamo je Mona centar trenutno, Da. nekad bila rodna kuća. Eno je stara zgrada, vidiš tamo ovo crveno što je, to je zgrada iz 70-ih, ako Da. se ne varam. Dobro. Stari Mitrovčani. Stari Mitrovčani. Stari Mitrovčani, nismo Da. došljaci. Soliter Zvezda. Red Starbucks, komunizam. Ovamo je Korzo. Korzo. Šetalište. Big shout out for these guys here. Veliki šedar, da, baš super. Evo, mi smo jeli u sred one pandemije, čovek, ajde, odakle ste vi? Kao, mi je kao, ajde bre, kaže, jeste vi iz severa? Kaže, jeste, mi smo. Ajde vamo da vam dam da jedemo. I čovjek nam dade da jedemo. Epopeja et Trepčes. Rudari su poginuli i imaju svoj spomenik gore, što ću vam pokazati u budućnosti. A ovdje, ovo je nešto novo više, ja nisam vidio ovo. Znači, od 20. do 28. februara 89. Snimi ovdje imaju drago kamenje. Da, treba. Prodaje se drago kamenje. Beautiful. Really amazing. Reci da je ovo su kristali iz strepčinog rudnika većinom. Kristali iz trepčinog rudnika većinom. To sam rekao ja. Baš to što ti rekao, ja sam isto rekao. Snimi. Ovaj stil. Islamski stil umetnosti. Gledaj sad ovo. Tako je. A? Si vidio? Allah te nagradio.
artefakt koji smo našli do sada. Trepča, however you want. Hranila je milione i gradila milijarde. Biramo gde ćemo da pijemo kafu, da li Missini ili ovamo neki od ovih offshore, brate, kaficija, brate. Idemo u Missini da budemo I na tako dalje. Missini za odatle. Of course. Vi reperi tamo, bolji smo od vas. Od svih. Južni deo. Pijemo kafu, kafa se zove Missini, nećemo da reklamiramo. Što da ne reklamiramo, to nije... Pa zato što rekao sam ti, imaju više kafice po cijelom gradu i onda su, znaš, krupni kapitalisti, brate. A mi ne reklamiramo krupne kapitaliste. Imali smo jednu listu. Sad ćemo prođemo kroz listu i da jednostavno uporedimo sever i jug. Prvo pod jedan, to je ljude. Ljude nismo snimali, jer izbiće nas neka kultura. Gore je hrišćanstvo, ovamo islam, to je eto kultura. Kultura je odevanja. Hrana, piće, odevanje, vrlo slično. Slično. Stil gradnje i to smo čak snimali. Stil gradnje najjeftinije moguće, što pre da se izgradi i nek traje zgrada 10 godina dosta. Pa znaju ljudi da će ovde da odu, razumiješ, odavde, pa zbog toga. Uređenje saobraćaja, to je već bogatiji ludo. su za jedan semafor. Za jedan semafor, znači 1-0 za njih u semaforu. Kafići, evo smo u kafići te vreme. Bili smo mi i ranije ove kafiće i gostoprimljivi su isto kao gore. Isti kurac, drugo pako. Možda skuplja kafa i bolja kafa. To ćemo da vidimo sad, račun. Cure i momci. Nećemo da pričamo o tome. Nećemo. Poruka današnjeg videa. Svi smo slobodni, a ko će da budemo slobodni? Ako nećeš, onda... Sve dolazi odavde. Ti mediji, tamo te kurire, treševe te, to stariji ljudi su videli ste. U prošlom klipu došli tu i ratno stanje, što bi volao da su snimili live, te vreme kažemo trash. To je to za današnji klip. Like, subscribe i vidimo se Najjači ja. next time.